Autoportret je remek delo našeg srpskog slikarstva. U stvari, to je svojevrsna autobiografija Milene Pavlović Barili. Njena spoznaja svega, vidite veo kako je potpuno otvorila veo. Veo kao motiv koji sakriva, ali veo i koji otkriva, znači spoznaja. Ona je okrenula leđa jednom renesansnom pejzažu. Zašto renesansa? Pa renesansa je mesto, zemlja porekla njenog oca, Bruna Barilija. I tu vidimo u jednom tom renesansnom pejzažu konjanika koji se vraća vijugavim putem i ženu i dete, simbolično. Ona je celog života čekala oca da se vrati, nikada se nije vratio. Shvatila je, i to tek u Njujorku, 1939. godine, da mora na sebe da se osloni i zato je u prvom planu njena ruka. Kraljica Marija, znamo da je obožavala modu, da je stalno čitala Vogue i tu je ona imala priliku da se upozna i sa visokom modom. I evo kako je to život šta je doneo na kraju, ona je radila za Vogue 39. godine, znači ona odlazi za Ameriku, kupuje povratnu kartu, avgusta meseca stiže u Njujork i već u decembru radi za Vogue. I ovde imamo ilustraciju, znači te večernje haljine.